Hey uShembe enye into wafana. uShembe usebenza ngendlela iy'ndlela zakhe ayiqeda zokuthandwa kwakho umuntu. Enye insizwa kade kwenziwa lo msebenzi kamfundisi uMlungwana yayizoganwa. Le nsizwa le amandla engahlangani. Sekuyiviki phakathi neviki ngesonto ziwushaya. Yayisifika inkosi uNyazi kule nsizwa ithi mayifika inkosi uNyazi lifika izulu liguqubele lingasanambithisiseki lithi yini namfana osaba ukugana lithi ushoda ngani wayesedideke engazi nokuthi athini lase uNyazi lwezulu ngizofika mina Shembe ngizophelelisa umshado wakho. Ithi le nsizwa nganikela emsebenzini kamfundisi uMlungwana ngithe senginikelile yayisiqwaqwazisa yadlala le nto zabafana abancane yayisiwina imali eclose to 50,000 zasezushaya izwele lithi uthi uyaphila cha mfethu ngithi angikhulume le ndaba noma sekunesikhathi nje yenzeka kodwa ngangikusendelile nje immediately yenzeka washo ukuthi engalesi sikhathi mhlambe kwakubhizi kakhulu futhi wongeke uzuqaphele nanokuthi ubani usenda ini ngoba kwakubhizi kunikelwa abantu bebaningi abantu abanikelayo ungenasikhathi sokuvula ukuthi bathini vele umuntu osokufanele akhulume naye kwakusufane ukuthi mhlambe ngakufonela ukuze ubone kodwa nje ukukukhumbuza la ngiletha ubufakazi noma umsebenzi kaShembe ngonyaka odlule ngalesi sikhathi sinikelela umcimbi kamfundisi uMlungwana umshado noma ngizothi konke nje sasinikelela nami ngaba ngomunye wabantu abanikela ngicathi nanganikela kwakulesithathu futhi ngaleso sikhathi leso mina izinto zayingahlangani kakhulu kimi zingahlangani kakhulu ngalendlela leyo ukuthi kwathi nje mhlawumbe kwakulesithathu mina ngisinelwa ngesonto nganikela kuwe ngolesihlanu eyiwangena umholo wami vele ngase sengiselivini yabo nje ama overtime nani kwakuyinto engekho angena nje umholo omncane sengithi nje awuthi ngingene la kubethwe indlale mangingena ngiyangena ngiyadlala ekunebhanoyi ngihlala ibhanoyi lapha ngivele ngiwini imali engayiwina nansi ngawina 45,000 ngisinelwa ngesonto angikholwa le nto because kwake kwenzeke mangidlala nje ngezimali ezincane kudliwe kwawona lo 20 rand engithi ngiyawufaka ngalela langa ngathi mangithi ngiyadlala ngayithola ngoyina le yamali sengisho ukuthi mfethu uShembe uNkulunkulu ezinye izinto zike zenzeke ungakholwa ungazi ukuthi kwenzakalani ngoba kwakulandela ukuthi mina ngangingadengile ebuhleni mangiye ebuhleni njalo mangithola igap ngihambe ngiyonikela ebuhleni iminikelo yazi yabamningi lokho engibona impendulo ongayithola usuku lomshado lisondela kuthe nje sekusele isikhathi esingaphansi kwenyanga ngibone uNyazi lifika kimi luyiphethe leminikelo yami ebengilokho nginikela ngayo lucasukile lwangibuza ukuthi yini le ngishoda ngayo ngisabani ukugana ngizame nami ukuchaza ukuthi kahle ngithi ngishoda ngalokho nalokho ucaca ukuthi lezi zinto engithi ngiyayidinga mina kusho ukuthi ngifuna ubucwebe noma ngifuna into engenamsebenzi noma izinto ezisenhlizweni kodwa engangivimbi ukuthi ngigane ngakhuluma ke ngimphendula ubaba ukuthi ngifisani noma kushoda ini cha wabe nje esengibusisa khona lapho wathi uzofika yena uShembe uzophelelisa so ke emva kokunikela ke nginikela nje lo mnikelo engawunikela kuwe kamfundisi uMlungwana ngabe sengehlelwa yinansi into nengikholelwa ukuthi ngempela kwakwenziwa ukhona ukuthi nginikele lo mnikelo ngoba noma ngidlala lento namanje ayikhohlwa angiwini ingenza ngibone ukuthi le nto kwakungasikhona ukuthi kwakuyinto engikwazi ukuyenza kwakuyinto eyenzeka ngoba kufanele ukuze ngisizakale la ebengilokho engikhala khona kuShembe.